Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuhuza abakunzi mu dukurikira ku muyoboro YouTube, reka nizere ko mumeze neza cyane kandi tukaba tubahaye ikaze ku makuru agezweho kano kanya ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 muri studio muri kumwe na Fiston da Silva. Amakuru yacu tugiye kubagezaho kano kanya akaba agiye kuba yashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira muri aya makuru ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutse kuri Kayumba Nyamwasa nako nyuma yaho rero yarari mu biganiro inama nyunguranabitekerezo yateguwe na Unity Club Intwara Rumuri. Uraza kuba wamenya byinshi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze kuri uyu Kayumba Nyamwasa. Rero uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Kandi muri aya makuru turaza kuba twababwira ko igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyateguje ko igihugu cy'u Rwanda gishobora kongera guhabwa ibindi bihano mu gihe rero ngo kitubahirije amasezerano igihugu cy'u Rwanda cyasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye i Washington. Muri iyi nkuru rero uraza kuba wamenya impamvu igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kitari gufatirwa ibihano, aho rero Leta z'Ubumwe za Amerika ikomeje kuba yafata uruhande. Uraza kuba wabimenya mu buryo burambuye, wowe nuze kuba wajya kure muri aya makuru. Kandi turaza kujya mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana umugabo rero akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka 4. Uraza kuba wamenya byinshi kuri no nkuru. Kandi turaza kujya mu gihugu cya Uganda, aho rero umunyarwanda akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana akanamwica. Ubwo rero uraza kuba wamenya byinshi twaguteguriye kuri iyo nkuru yo mu gihugu cya Uganda. Muri aya makuru kandi turaza kuba twajya hanze y'u Rwanda, aho rero turaza kujya mu gihugu ku mugabane w'i Burayi, aho rero abarenga 1300 bamaze kwitaba Imana bazize ubushyuhe bukabije. Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Kuri iyi nkuru rero kandi turaza kuba twababwira ko intambara ya Iran ndetse na Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika yongeye kubura nyuma y'iminsi mike bagiranye amasezerano, aho rero Iran yamaze kurasa mu gihugu cya Kuwait ndetse na Bahrain. Wowe rero nuze kuba wajya kure, turaza kuba twamenya impamvu nyamukuru yatumye igihugu cya Iran kirasa kuri biriya bihugu byombi, ndetse tuze no kumenya icyo Leta zunze ubumwe za Amerika yavuze nyuma y'ibyo bintu, nyuma y'iryo raswa rero Iran yakoze. Kandi muri aya makuru uraza no kuba wamenya amakipe uko yatsindaguranye, ndetse unamenye uko imikino yagenze. Ndi kubona mu makuru Now Sport hari inkuru ihari y'uko umutoza wa Korea y'Amajyepfo yamaze kwirukanwa nyuma yo kunanirwa kuyifasha gukomeza mu marushanwa akurikira mu gikombe cy'isi, dore ko yasezerewe itarenze 1/6 nako 1/16. Ubwo rero uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mutoza. Rero amakuru yacu agiye kuba yashingira kuri izo ngingo z'ingenzi maze kubabwira. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ukurikiye ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, ndagusaba gukora subscribe ugakanda ku nzogera, hanyuma igihe cyose dushyizeho amakuru agezweho ukahita uhabwa notification kuri telefone yawe, hanyuma ukaba wajya kumenya uko isi yaramutse nuko agiriwe. Urakanda like na share na comment, hanyuma ikindi ni ugukomeza gukurikira n'ibindi biganiro rero twamaze gushyira ku muyoboro wa YouTube. Rero icyo ngusaba rero ni ukuba wakomeza no gukurikira ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyoboro wa YouTube. Rero wowe nuze kuba wajya kure, kubera ko n'ubundi amakuru tugiye kuhita tuyatangira. Ariko mbere ko tuyatangira, nyaboneka ndongera kubasaba gukora subscribe no gukanda like ku biganiro tumaze gushyira kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, aho rero tugaruka ku makuru ari kugenda avugwa hirya no hino
rero ubwo niba ukunda kumenya amakuru ubwo aho gukanda subscribe wise uhamenya ako ari ku ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Hanyuma tuguha ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye amugiye kugezwaho n'itsinda rigari rya Fisto Build Entertainment. Ngiye kuri microphone ugiye kuyabagezaho nitwa Fisto da Silva. Amakuru yacu tugiye kuba twayahera kuri ino nkuru natangiye mu ngingo z'ingenzi zatangiye aya makuru mbabwira ko igihugu cy'u Rwanda gishobora ngo kongera gufatirwa ibindi bihano nk'uko Leta z'Ubumwe za Amerika yabitangaje. Hanyuma rero Amerika yateguje ibindi bihano kuki Leta z'Ubumwe za Amerika idafatira ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nayo itari kubahiriza amasezerano yasinyanye n'igihugu cy'u Rwanda muri Washington, mu mujyi wa Washington, ubwo ni muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Rero tugiye kuba twagaruka kuri iyi nkuru mu buryo burambuye. Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ibigo byo mu Rwanda mu minsi yatambutse, aho rero ibi bihano byaje bikurikira ibyo yari yafatiye abasirikare ba Rwanda Defense Force cyangwa se RDF mu mezi ashize, zivuga ko zishobora no gufata ibindi bihano mu gihe nta gikozwe ku masezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo yasinyiwe mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibi rero byatangajwe na Mossad Bolos, umujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afurika. Rero akaba yabitangaje ku wa gatanu ku itariki 26 Kamena 2026 mu ijambo yavugiye mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka Loni. Akaba yavuze ko rero hashobora kuza gufatwa ibindi bihano ku gihugu cy'u Rwanda. Hashize umwaka u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyizwe umukono ku masezerano agamije guhagarika amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma rero mu ijambo rya Boros yagaragaje ko impande zombi zitarubahiriza ibikubiye mu masezerano, aho rero yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarabasha gusenya umutwe wa FDLR mu gihe rero igihugu cy'u Rwanda cyo kitarakuraho ingamba z'ubwirinzi. Rero ku itariki ya 2 Werurwe 2026 Amerika itangazo ivuga ko yafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda Defense Forces n'abasirikare bakuru bacyo barimo General Mubaraka Muganga, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, hakazamo uwo bita Major General Vincent Nyakarundi, uyu akaba ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, hakaza uwo bita Major General Ruki Karusisi ukuriye diviziyo ya 5 na Brigade General Stanislas Gashugi, akaba ari umutwe w'ingabo, akaba rero umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Hanyuma icyo gihe Amerika yashinje igisirikare kuba igisirikare cya Leta y'u Rwanda, ubwo ni Rwanda Defense Forces, kuba gifite kuba kigira ubufasha gihaye 23 gusa. Igihugu cy'u Rwanda cyo kikavuga ko ibyo ntaho bihuriye, ari ibinyoma gusa. Hanyuma rero ni ibihano rero byaje bibangamira u Rwanda ruvuga ko bibogamye kandi byirengagiza ukuri kw'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntibyaciriye aho ngaho mu minsi yatambutse, nibwo rero ku itariki 26 Kamena 2026 Amerika yongeye gufatira ibihano ibigo 4 byo mu Rwanda bitunganya amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu, ndetse iza no gufatira ibihano abayobozi b'ibyo bigo. Hanyuma rero Amerika yashinje nanone ngo ingabo z'u Rwanda kuba zitanga ubufasha kuri M23, ndetse ingabo z'u Rwanda zikaba zigira uruhare mu guherekeza zahabu zavuye muri Kongo gusa. Ibi byose bikaba ari ibinyoma. Hanyuma rero mu bigo byafatiwe ibihano n'abayobozi babyo harimo Gasabo Golden Refinery Limited, aho rero Jean-Marie Karima we yari perezida w'inama y'ubutegetsi bwa Gasabo Gold, hakaza uwo bita Bosco Kayobotsi umuyobozi mukuru wa Gasabo Gold, hakaza uwo bita Bugambira Mine, hakaza ikindi kigo cyitwa Bugambira Mines Limited, hakazamo ikindi kigo cyitwa Wolfram Mining and Processing Limited, hakazamo n'ikindi kigo cyitwa Rwinkwavu Mining
Corporation Limited. Hanyuma rero abantu benshi rero bakaba bibaza ati kubera iki Leta z'Ubumwe za Amerika yo itari no kureba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta z'Ubumwe za Amerika zishishikajwe ahanini n'inyungu zishingiye ku mutekano ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro agaragara mu karere, ari nayo mpamvu zikoresha ibihano n'igitutu kuri bimwe mu bihugu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano i Washington ariyo yitwa Washington Accords. Hanyuma rero tukiri kuri ya ngingo, impamvu Leta z'Ubumwe za Amerika yidafatira ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo itari kubahiriza amasezerano yasinyiwe i Washington. Rero ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza ku masezerano y'i Washington ateganya ko DRC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kurandura no gusenya umutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Noneho abakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bavuga ko aho kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isenye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ahubwo igenda igakorana nawe ikagenda inawuha n'intwaro. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga babona ko gutambamira ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa kuyifatira ibihano byahungabanya gahunda z'ubukungu n'imishinga y'ingufu n'amabuye y'agaciro y'ingenzi bafitanye n'icyo gihugu. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko Amerika rero ivuga ko igihano cyayo kitareba ibihugu nk'ibihugu byose, ahubwo ishingira ku bimenyetso bigaragaza ibigo n'imitwe byisunganye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Aha niho rero iherutse no gufatira ibihano bikomeye ibigo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'abayobozi b'inyeshyamba. Rero inkuru yacu reka tuve kuri ino nkuru yacu rero, ahubwo tuyite kuri ino nkuru yacu rero ajyaho igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyateguje ko gishobora kongera gufatira igihugu cy'u Rwanda ibindi bihano ngo mu gihe ngo cyutubahirije ibikubiye mu masezerano igihugu cy'u Rwanda cyasinyanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington muri Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika nako mumbabarire. Hanyuma rero ayo masezerano akaba yitwa Washington Accords. Hanyuma rero tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite tugira Rwamagana, twikoze Rwamagana aho rero umugabo yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka 4. Umugabo w'imyaka 31 y'amavuko mu karere ka Rwamagana yatawe muri yombi nyuma yo kwiyemerera icyaha cyo gusambanya umwana we bitewe nyuma rero kwiyemerera ko yasambanyije umwana we w'imyaka 4 y'amavuko. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatanu tariki 26 Kamena 2026 mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Kimbazi mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya bamwita Ruhangaza Brigitte yemeje aya makuru avuga ko umugakekwa icyaha gikomeye yakoreye umwana yibyariye rero akaba akomoka mu karere ka Ngororero umurenge wa Kabaya. Rero uwo mugabo yahise atabwa muri yombi ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Gishari, mu gihe umwana we yajyanwe kuri Isange One Stop Center kugira ngo yitabweho n'abaganga. Ubuyobozi bw'umurenge busaba ababyeyi kurushaho kurinda abana babo kumenya aho bari n'ibyo bakora ndetse no gutanga amakuru ku ihohoterwa iryo ari ryo ryose aho kurihishira, kuko bigira ingaruka zikomeye ku bana n'umuryango mugari muri rusange. Gusambanya umwana ni icyaha gihanwa n'itegeko, aho itegeko risobanura ko umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira rero abakoze icyaha. Ibyo bivugwa mu ngingo y'133 y'itegeko nimero 059/2023 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/30 z'ukwezi kwa 8 2018
rero riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, gushyira igitsina mu gitsina mu ngayo nguko. Rero itegeko rikaba rihana umuntu wese usambanyije umwana, aho rero ahabwa igifungo cy'imyaka 20 ko kitarenze imyaka 25. Iyo umuntu rero umukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora no kugabanwa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Rero umuntu rero tuvuye kuri no nkuru y'Rwamagana, reka tugaruke kuri no nkuru. Aho rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo bari mu nama nyunguranabitekerezo ya Unity Club Intwararumuri, yagarutse kuri Kayumba Nyamwasa. Aho rero Kayumba yagarutsweho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariyo mu magambo ya His Excellency Paul Kagame yatangaje ko ubwo ingabo za RPA zari zikomerewe n'urugamba zari zihanganyemo n'ingabo za Habyarimana, Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu yamusabye ko bajya gusaba Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyobora igihugu cya Uganda akaba yabaha ubuhungiro. Rero umukuru w'igihugu yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwo kuyihagarika yari yateguwe n'ihuriro Unity Club Intwararumuri. Muri iyo nama General Retired Fred Ibigira yasobanuye birambuye uko Perezida Paul Kagame yagobotse ingabo za RPA akazifasha kubohora u Rwanda nyuma yo gutakaza abarimo Major General Fred Gisa Rwigema n'abamajoro na majoro Bayingana na Bunyenyezi bari bayoboye urugamba. Hanyuma rero General Retired Ibigira yanakomoje kuri Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ukunze kumvikana avuga ko yarokotse ukunze kumvikana ko yarokoye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame igitero cy'ingabo za FARI zashoboraga kumwicira mu gace ka Nkana. Avuga ko uwo mugabo nta nshingano yari afite mu gisirikare zashoboraga gutuma arokora ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Rero Perezida Kagame yahise yunganira General Retired Fred Ibigira avuga ko ubwo ingabo za RPA zari zisimburijwe n'ingabo za Habyarimana, Kayumba Nyamwasa yamusabye kwitabaza Perezida Museveni ngo azihe ubuhungiro. Ibigira rero yavuze ko no mu myaka y'1996 ubwo abacengezi bari barazengereje u Rwanda, Kayumba wari uyoboye ingabo mu bice bya Ruhengeri yasabye umukuru w'igihugu kugurira ingabo amafirimbi kugira ngo zibashe guhangana nabo. Hanyuma rero icyo gihe kandi ubwo Perezida Kagame yahuriraga n'abayobozi ba brigade muri kampu GP ku Kimuhurura ngo yabasabye gusinyira ku mwanzi wari wageze ku Kirenge mu karere ka Rulindo niyongera guca umuhanda bagombaga kuryozwa. Abandi bose barangiye babisinyiye ariko Kayumba yanze gusinya, ariko nyuma aza gusinya kubera icyoba yari afite. Rero tuvuye kuri ino nkuru aho rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagarutse ku magambo Kayumba Nyamwasa yamubwiye ubwo ingabo za RPA ubwo zahindutse RDF Rwanda Defense Forces zari zisimburijwe n'ingabo za Habyarimana za FARI. Nibwo rero Kayumba Nyamwasa yagize ati yabwiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ngo asaba ubuhungiro bw'ingabo za RPA mu gihugu cya Uganda. Icyo gihugu cya Uganda n'ubundi cyayoborwaga n'uwo bita Yoweri Kaguta Museveni. Hanyuma banagarutse ku makuru Kayumba Nyamwasa yavuze ko ngo yatabaye igitero cya FARI umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ngo cyari kigiye kumuhitana. Aho rero bavuze ko nta n'inshingano na zimwe yari afite
muri zino ngabo za RPA ngo zari gutuma atabara umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma ikindi wamenya nuko uyu Kayumba Nyamwasa kuri ubu rero akaba yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yarahoze ari umugaba mukuru, akaba yari afite akaba rero yari afite amapeti mu gisirikare cy'u Rwanda. Bo rero tuvuye kuri ino nkuru, reka tuhite twikomereza ku yindi nkuru, aho rero tugiye kwita dukomeza ku nkuru yo muri Uganda. Nk'ubu tuhite tujya muri Uganda, cyatubanza tubagezeho ino nkuru y'umunyamakuru bita Theo cyangwa se Theogene. Rero Theogene Imanirakiza wakoreraga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, akaba yarakoreraga ikinyamakuru cyitwa Ukwezi TV, yahunze igihugu cy'u Rwanda. Rero uyu mugabo avuga ko yahunganye n'umuryango we ngo kuko ubuzima bwe bwari mu kaga, ashyira mu majwi bamwe mu nzego z'umutekano zo kuba zashakaga akuba ngo zamwica. Ubwo rero nugukomeza tukazakurikirana iby'aya makuru, ubwo uko tuzajya tugenda tubona update niko tuzagenda tunayibagezaho. Ahubwo tuvuye kuri ino nkuru, reka tuhite twikomereza ku yindi nkuru y'umunyarwanda rero mu gihugu cya Uganda, aho rero Uganda umunyarwanda akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana no kuhita mwica. Umunyarwanda w'imyaka 28 bamwita Vincent Amashengesho azwi ku izina rya Fitifiti, yashyikirijwe urukiko rwo muri Uganda akurikiranweho ibyaha bikomeye byo gusambanya no kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 16 uzwi ku izina rya Munezero, nk'uko byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kisoro. Uyu mugabo ashinjwa ko iki cyaha yagikoze ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, agikorera mu gace ka Kamonyi muri Kisoro. Rero ibiteganyijwe ku iburanishwa ry'uyu mugabo rizakomeza ku itariki 23 Nyakanga 2026 kuko hagikorwa iperereza, nubwo hasobanurwa neza imikorere y'iki cyaha. Gusa ubwo ngubwo urubanza ruzatangira ku itariki 23 Nyakanga 2026. Mu rwego rw'ubwirinzi n'umutekano w'abaturage, Depite uhagarariye Kisoro Sam Byibesho yasabye abaturage kwirinda kugenda bonyine mu masaha y'ijoro. Uretse ibyo, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira iterambere ryabo mu bwoko bw'abatwa ari nabo uyu mwana w'umukobwa yabarizwagamo, rero bakamwita Penina Azaninka, yavuze ko mu gihe uyu ukekwaho icyaha yahamwa nacyo agomba guhanwa by'intangarugero, bikaba byabera abandi urugero. Rero ubu bwicanyi n'icyaha cy'ubusambanyi bikomeje gutera impaka n'impungenge mu baturage bo muri ako gace, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano w'abana ndetse n'urubyiruko muri rusange. Rero tuvugiye kuri iyi nkuru yo mu karere yo mu gihugu cya Uganda mu gace ka Kisoro, reka tuhite tujya kuri ino nkuru yindi. Inkuru rero yindi yaho ubushyuhe bukomeje kwica abatari bakeya. Abarenga 1300 bamaze kwitaba Imana bazize ubushyuhe bukabije ku mugabane w'i Burayi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ubushyuhe bukabije bukomeje kwibasira ibihugu byinshi byo ku mugabane w'u Burayi, bukaba bumaze guhitana abantu barenga 1300 kuva mu mpera za Kamena 2026. Ubu umuyobozi mukuru wa OMS bamwita Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko imibare yakusanyijwe kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu igaragaza ko abantu benshi bapfuye bazize ingaruka
z'ubushyuhe budasanzwe cyane cyane abasaza n'abakecuru bafite imyaka 65 kuzamura. Yagaragaje ko kandi umubare w'abapfira mu ngo zabo wiyongereyeho ku kigero cya 40%, ibintu byerekana uburemere bw'ikibazo cy'ubuzima rusange. OMS ivuga ko Uburayi bukomeje kuba umwe mu migabane yugarijwe cyane n'imihindagurikire y'ikirere kuko ubushyuhe buhiyongera ku muvuduko urenze inshuro ebyiri impuzandengo y'ubwiyongere ku bushyuhe ku isi. Ibi byatumye rero abaturage babarirwa muri za miliyoni bahura n'ubushyuhe bukabije mu gihe ibikorwa birimo n'amashuri byahagaritswe ahantu hagiye hatandukanye. Ku itariki 28 Kamena 2026 ibihugu birimo Germany, Poland, Republique Czech byibasiwe cyane n'ubushyuhe. Mu Budage ubushyuhe bwageze kuri °C 41.7, bikaba ari ubwa gatatu bwikurikiranya igihugu kibonye ubushyuhe bwo ku rwego rwo hejuru mu mateka yacyo. Rero mu gace ka Kosheni kegereye umupaka wa Polonye naho hagaragaye ubushyuhe bungana gutyo. Muri Repubulika ya Czech ubushyuhe bwageze kuri °C 41.1 mu gihe muri Polonye bwo bwageze kuri °C 40.5. mu mujyi wa Słubice nako mu mujyi wa Słubice bibaye ubwa mbere iki gihugu kigeze kuri icyo gipimo cy'ubushyuhe mu mateka yacyo. Hanyuma abashinzwe ubuzima bakomeje gusaba abaturage kwirinda kugenda ku zuba rikabije, kunywa amazi ahagije no kwita by'umwihariko ku bageze mu zabukuru n'abafite uburwayi budakira kuko aribo bibasirwa cyane n'ingaruka z'ubushyuhe bukabije. Hanyuma amakuru yacu tugiye kwita tuyakomereza mu gihugu cya Venezuela niho tugiye kwita dukomereza. Igihugu cya Venezuela aho rero umutingito komeje rero kushegesha akira gihugu cya Venezuela rero abantu basaga 68 nibo bakomeje kuburirwa irengero, naho abasaga 1000 bo bamaze gupfa. Hanyuma rero icyegeranyo cy'ibanze cyatanzwe na gahunda y'umuryango w'abibumbye ushinzwe iterambere UNDP cyashyize ahagaragara igiciro cy'ibyangijwe n'umutingito wibasiye Venezuela, aho rero ibyangijwe bivugwa ko bisaga miliyari 6.7 z'amadolari y'Amerika. Bivugwa ko kandi abantu barenga 38,000 baburiwe irengero nyuma y'imitingito ibiro yibasiye uduce tw'igihugu mu ntangiriro z'iki cyumweru tuvuyemo. Hanyuma rero kuwa gatatu umutingito ufite ubukana bwa magnetite 7.2 na magnetite 7.5 wibasiye Venezuela, usenya ibintu byinshi kandi uhitana abantu 1430, abandi bantu basaga 320 3,238 barakomereka nk'uko bitangazwa na Euronews. Amatsinda yo gutabara byihutirwa yagiye muri Venezuela aturutse hirya no hino ku isi kugira ngo afashe inzobere 30,000 zo muri Venezuela ziyobora ibikorwa rero byo gushakisha no gutabara mu gihe abayobozi bakomeje gushakisha abakomeretse. Rero perezida w'agateganyo wa Venezuela mwita DS Rodrigue yavuze ko kugeza ubu ibihugu 24 bimaze gutanga ubufasha byohereza toni 521 z'ibikoresho. Amakipe 86 y'imbwa zo gushakisha hamwe n'abakozi barenga 2,741 bakaba nabo bamaze kuhagera barimo barashakisha banatabara bakeneye ubufasha. Abenegihugu benshi nabo bari kubigiramo uruhare bafatanya n'amatsinda y'abatabazi gushakisha bamwe mu bafite imiryango yabuze. Iki rero ku cyumweru tuvuyemo, Kaja Kallas, visi perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, yatangaje ko yahamagaye Rodriguez nyuma y'umutingito amwizeza ko Uburayi buri inyuma y'abaturage ba Venezuela ndetse ko bazabaha ubufasha uko bikwiye. Hanyuma rero tuvuye kuri ino nkuru reka tujye
mu ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika aho byongeye gusubira rudubi. Ubwo ni amakuru agezweho ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika, aho rero Iran yongeye kurasa ku bihugu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu niyo tugiye kuba twarebera hamwe, we nuze kuba wajya kure kubera ko amakuru yo aba ari menshi cyane. Amakuru yo aba ari menshi cyane, nta mpamvu yo kwirirwa uvuga ati biriya bintu mujye mwihangana jye nyine ibintu biba connection ibiri kugenda gake cyane. Iran yarashe muri Kuwait na Bahrain, aho rero intambara hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran ikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko impande zombi zigabanyeho ibitero bya gisirikare, buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, nk'uko rero byatangajwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika gishinzwe ibikorwa byo mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM. Leta Zunze za Amerika zagabye ibitero bishya ku butaka bwa Iran mu rwego rwo kwihorera ku gitero cya drone cyagabwe ku bwato butwara ibicuruzwa bwanditse mu gihugu cya Panama bwibasiwe mu muhora wa Hormuz. CENTCOM ivuga ko yagabye ibitero ku ahantu henshi hatandukanye muri Iran igamije gusenya ibikoresho bya gisirikare birimo iby'utumanaho, ubwirinzi bwo mu kirere no kuba basenya ibirindiro bya drone byari biherereye mu duce twegereye uyu muhora ufatwa nk'inzira ikomeye y'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bitero byakurikiye igitero cyagabwe ku bwato bwitwa MT Kiku ku itariki 27 Kamena 2026, aho Amerika ivuga ko cyagabwe na drone y'uruhande rwa Iran. Ibintu byafashwe nk'icyaha cyo gukomeza guhungabanya ubucuruzi bwo mu nyanja. Mu gusubiza, ingabo za Iran zo mu mutwe w'impinduramatwara IRGC zatangaje ko zagabye ibitero bya misile na drone ku bikorwa remezo bya Amerika biherereye muri Kuwait na Bahrain, birimo ibigo bya gisirikare Amerika ikoresha muri ako gace. Ni ibitero byagabwe mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 28 Kamena 2026. IRGC yavuze ko ibyo bitero byibasiye ibigo birimo Al Salem muri Kuwait ndetse na 50 Naval Fleet Airport Selemani muri Bahrain, ivuga ko byangiritse bikomeye. Nyuma y'ibi bitero, impande zombi zatangaje ko buri ruhande rwarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwabaye nyirabayazana. Amakuru yatanzwe n'umwe mu bayobozi ba Amerika avuga ko nta basirikare cyangwa abasivile bahitanwe cyangwa ngo bakomereke cyane mu bitero byagabwe ku birindiro bya Amerika byo mu burasirazuba bwo hagati. Rero bibaye mu gihe hari amasezerano yashyizweho agamijwe kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zombi, ariko akomeje kurangwamo amakimbirane n'ibitero bihoraho. Hanyuma rero amakuru yacu tugiye kuhita tuyasoreza kunuza kuri amakuru Now Sports, aho rero igihugu cya Canada cyaraye gitsinze igihugu cya Afurika y'Epfo, birangira igihugu cya Canada kibonye itike yo gukomeza. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko umutoza w'igihugu cya Korea y'Amajyepfo yamaze kwirukanwa nyuma yo gutsindwa, agasezererwa ntabashe kuba yakomeza mu gikombe cy'isi, aho rero perezida w'ikira gihugu cya Korea y'Amajyepfo yahise atangaza ko agomba gukorwa iperereza ryimbitse ku mpamvu yatumye igihugu cya Korea y'Epfo agitsindwa. Hanyuma rero amakuru yacu nanga tuyasoreje, reka mbashimire wowe watangiranye natwe kugeza tuyajeje ku musozi. Indi sangwa amakuru mu masaha ari imbere, reka nshimire ikipe ngari ya Fisto Big Entertainment yabamfashije kuyakusanya ndetse n'abamfashije kuba ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abaramfasha kuyaporodinga kugira ngo abashe kuba yabageraho bose, bakomeze bagire ibihe byiza. Kandi nareka ngushimire nkubwira ko nana gusa niba
ukaba ari bwo bwa mbere udukurikiye, ndagusaba gukora subscribe ugakanda ku nzogera igihe cyose dushyizeho video bakajya bahita baguha notification, ugakanda like na share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nanagushishikariza no gukomeza gukurikira ibindi biganiro byose twamaze gushyira kuri uno muyoboro wa YouTube aho witwa Amakuru Now TV, hanyuma ugakanda like na share na comment, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Muri studio muri kumwe na Fiston da Silva, atuze guhura mu masaha ari imbere. Hagati aho ngaho mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro byamaze kugera kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Imana ikomeze batize ubuzima n'amafaranga, tuze guhura mu masaha ari imbere. Bye bye. Amakuru Now TV. We are